Pozdrav svima ljudi, s vama je Magnifico, vi ste u novom videu. Kao što u svakom videu radim, ja ne igram igrice. Ovaj video je poseban, znači ovo je video za sponzora. Znači, Everest Hosting je u pitanju. Preko toga možete da hostujete SAMP, Counter Strike i to. Sad baš nisam upućen, inače ovdje vam ne pišu ceni to. Ali kada im pošaljete poruku, idete ovdje pošalje poruku i oni će vam sve ponuditi to. Znači, ovaj Everest Hosting je najbolji hosting na svijetu. Znači, ljudi imaju one dokaze da mogu dobro da su hostovali, da su kupci zadovoljni i da ti serveri sada rade. Znači, oni će vam dati game panel, a vi prvo morate da uplatite SMS-om, poštom, kako god, ali morate da uplatite prvo. Onda će oni vam ovdje preko poruke da daju game panel, vi ćete to da radite šta bude trebalo, vi samo trebate da im date sve svoje podatke. Ali, ako želite da hostujete, znači ovo će vam biti, ova stranica će vam biti u opisu videa. Morate ovdje da hostujete zato što je najpovoljnije, znači cene ovdje su najpovoljnije, znači neću ja da pričam cene zato što sad idem da pričam ko zna koliko. Znači samo vi to pošaljite poruku i ljudi će vama da daju server. Tako da ljudi, hvala vam što ste gledali klip, ovo je čisto sponzorisan i to ovo je najbolji hosting ikada. Znači ljudi, vidimo se u nekom sljedećem klipu, ako ste zadovoljni, ostavite like, share, subscribe.